Radio Live. Spoštovane cenjeni, lepo pozdravljeni v drugi letošnji oddaji Radio Live. Včasih smo se pred sovražnikom skrivali v zaklonišče, danes poslušamo zakloniščno muziko. Segrejte dlani, za današnje goste v oddajo Radio Live prihajajo Zaklonišče prepeva! Hvala. Sem mislil, da bo eni 4, da boste. Vi ne veste, ali pač da. Oni praznujejo 20 let delovanja. Lahko še enkrat se grejete dlani, 20 let so že na sceni. In Vanja je edini član benda, ki je preživel vseh 20 let. Pomeni, da si strokovnjak za zaklonišča. Ja, že moja mama je bila strokovnjakinja. Referentka za zaklonišča v Novi Gorici je bila. To je dedno. Kaj ste nam pripravili za danes? Kaj bomo dobili? Kot že rečeno, vižo 2, 3, morda 10. Nekaj v klasični izvedbi, nekaj z dirigentom, Ponkarajnom, v akustični izvedbi. Ja, ne, malo drugače, Morič je rad v Porniči in tako dalje. No. A se vam zdi čeden? Vanja, leto 2014 so zaznamovale lokalne volitve, evropske volitve, državnozborske volitve in vi ste izdali album Samo da prođe demokratija. Ja, in Alenka Bratušek je bila v Bruslju. Točno, poberena. prav imaš. Dame in gospodje, Zaklonišče prepeva! plešu na palu vampíra. Samo za nju četa i skloništa svira. I tako, bez trunke stida, nastaje priča, stvarala Sodome i Gomore. Bez morala, kajanja i kiča.
Hvala lepa. Brez nje je vse šubidu, brez nje je vse šanana, brez nje je vse kot en navaden šlager s Jadrana. Još uvek pomislim na tebe. O tebi često, u stvari nikad nisam ni prestao. I kad sam sam, još uvek pomislim na tebe. Prošli su tvoji studentski dani, ali smo postali veterani. I kad sam sam, još uvek pomislim na tebe. Pravili smo gluposti razne, ali kad trošili reči prazne. I kad sam sam, još uvek pomislim na tebe. Ja kad sam sam, uvek pomislim na tebe. Bez tebe sve je šanana, kao šlager s Jadrana. Šananana, i svaki stih je obmana. Zbogom naših dana. Prešao sam razne krvne grupe, malo uveče i manje rupe. I kad sam sam, još uvek pomislim na tebe. Nisam te pitao kuda si pošla, al bit ćeš navek dobro došla. I kad sam sam, još uvek pomislim na tebe. Nikad ti nisam rekao ni hvala, toliko toga si mi dala. I kad sam sam, još uvek pomislim na tebe. Ja kad sam sam, uvek pomislim na tebe. Bez tebe sve je šanana, kao šlager s Jadrana. Šananana, i svaki stih je obmana. Naših dana. Bez tebe sve je šanana, kao šlager s Jadrana. Šananana, i svaki stih je obmana. Zbogom našija. Šananana, kao šlager s Jadrana. Šananana, i svaki stih je obmana. Zbogom naših dana. Tražeći tebi sličnu, zaradio sam petu ličnu. I sad sam sam, još uvek pomislim na tebe. Hvala lepa. Evo, vidite, malo tehničnih težav, nisem ravno tehnični tip, imam s temi slušalkami probleme. Ampak bo. Skratka, zdaj je en komad o zadnjem partizanu z Balkana, o utemeljitelju najmlajše evropske države, njihovem največjem še živečem filozofu, le kdo ne pomni njegovega najbolj znamenitega dela, od Bureka do revolucije. To je zgodba o Miči Muričiju, ampak, ker je to politično nekorektno, že dolgo smo ga preimenovali in je Johnny Pornici iz Teksasa. Thank you, my fellow friends from Koper. Ovo je priča još od prenata, kad ljudi imali su Šiptara za brata, kad su se rađali dobri mladići.
reći, jedan od njih bio je naš. Kdo? Johnny Pornici. Ovo je priča još od pre rata, kad ljudi imali su šiptara za brata. Tad su se rađali dobri mladići, jedan od njih bio je naš Johnny Pornici. Ujak Fadil, poznati fudbaler, reče Mića, bit će isti švaler. Šutiram dobro, al loš sam u driblanju, Burek Petrostaću, to sam po zanimanju. Šoti mori, šoti mašala, ova zemlja predugo je spavala. Šoti mori, šoti mašala. A posle smrti Tita maršala, život na Kosovu nije više šala. Da ne bi Mića porastao uz Likovca, morao je van iz rodnog Uroševca. Lepa Ustija, njegova sestra, reče pamti ko si, to je Koza Nostra. Otac se Lozinka više ne glasi, i to ni putem i živeo Alze Vlasi. Šoti mori, šoti mašala, ova zemlja predugo je spavala. Šoti mori, šoti mašala, smijeh se vatre. Šoti mori, šoti mašala, ova zemlja predugo je spavala. Šoti mori, šoti mašala. I tako se mali Mića Morići odazvao pozivu domovine i zaključao svoja burekđica od Ljubljana. Njegov tata Valter je bio prvi put ponosan na sina, pošto je ovaj odlučio da se bori za neke njihove ideale. Njihove. I tako su Sotir, Mali Mahir, Ređe i on po tajnim koridorima slali naoružanje za oslobodilačku vojsku Kosovaca. Nemoj Johnny, nemoj danas, ali on se nije srušio pod pritisak, nego i dalje vikao. Šoti mori, šoti mašala, ova zemlja Teksas ne bude. Šoti mori, šoti mašala. Šoti mori, šoti mašala, ova zemlja Teksas ne bude. Šoti mori, šoti mašala. Hvala lijepo. Zaklonišče prepeva v živo na valu Radia Koper, potisk slikosuka na radiokoper.si. Mićo Morići v Johnnyja Porničija, kaj se je zgodilo? Internacionalizacija, globalizacija. Penetracija, Iz 99% je Morići prišel v 1%. čarovnija. To je zdaj moderno. Ampak, Nagrabil ogromno denarja. ampak še vedno dela najboljši burek na Balkanu. Ne, zdaj to delajo namesto njega drugi. On prodaja samo svojo blagovno znamko in služi denar. Namesto njega delajo Kitajci, jasno. Tudi. Tudi, med drugim. In Indijci tudi. In mala djeca Kosova. Fantje, zadnji album se mi zdi veliko bolj nežen kot tisti prejšnji. Družbena kritika ostaja, več prostora je za ljubezen. Vanja Alič, kdo je za to kriv, katera je ta ženska in ali ona vse to ve?
To pa je težko vprašanje. Ženske je normalno več v življenju. Ne? Ženska ni ena sama, mama je ena sama. Ne? Tako da, mislim, da ti je to dovolj pove ta odgovor. Ampak vidim, da bend še vedno ostaja zvest Balkanu. Je to neka brezpogojna ljubezen ali je to genetsko pogojena ljubezen? Če smo rojeni na Balkanu, ne moramo biti zvesti ničemur drugem. Anglež ne more biti zvest drugemu kot otoku, ne? Ali pa tako dalje. Mislim, zvest, ne? Če razumemo oba pomen te besede. Ne? Tako da od samega sebe ne moreš pobegati. Ne? Pa koliko bi hotel? Veste, da vam nekateri pravijo, da ste provokatorji. Ja, in ti, ki tako pravijo, so nam všeč. Poglej, oziroma vsi skupaj, tweet na kanalu Radia Koper. Objavili smo, da imamo danes zaklonišče, te pa bi morali prepovedati. Poveličujejo kršenje človekovih pravic, politične gulage in totalitarizem, komunizem, fašizem in tako naprej. In še prav ima. Jaz bi pa povabil na oder največjega antidemokrata v bendu. In to je kdo? Tomaž Rožanc, harmonika. Pazite, kako ploskate! Tega tviteraša, ki je ta tweet napisal, pa vabimo na romantično večerjo v šestoro. Kar ne gre zamuditi, jasno. Ja, in mi bomo sedeli zraven kot protiustavni elementi. In sodbe ne bo. Oziroma bomo nekaj časa trajali. Bo nekaj časa trajalo. Le sodi naj Kopitar. Tako. To je bilo dobro. Vanja, čisto na hitro, kaj sledi? Če imamo na odru največjega antidemokrata, potem moramo zagrati komad, ki govori o tem, da naj demokracija čim prej mine, da spet zaživimo kot ljudje. Pustimo se presenetiti. Namagaraj se, pao s konja, jašem ko poslednji dronja. Ne verujem više bajkama. Ne vlašljakam 2-3 posla, a računa nikad dosta. Kako li je starim majkama? Dedovi su ratovali, mnogi su živote dali, da li su se za to borili. Šupuli su Švabe i kralja, znali su da on ne valja, Bušmane su sve oborili. Kao
ljudi. Hvala lepa. Zgleda, kot da noben ne mara te demokracije. Oziroma, da nam je vsi malo na poto. Malo prej je bil Moriči, imamo pa več prijateljev, eden od njih je tudi takih prijateljev. Eden od njih je Hasan iz Azila. Prošlo vreme nesvrstalog sveta, od prijatelja starih danas svaka dlaka sveta. Nekada su Kinezi, Arapi i Afrikanci dragi gosti bili, a danas su stranci. Danas su stranci. Naši hrabri policajci hapse ih na grani. Sad ste u Evropi, kažu, zato druže stani. I za grma čuči Hasan, ne brzajte, ja sam iz Irana. Samo sam u prolazu, destinacija mi je Copacabana. Problem yes and problem no. Sorry mister, I must go. Problem yes and problem no. Sorry mister, I must go. Problem yes, problem no. Sorry mister, I must go. I am going to Brazil. It's good country for Brazil. Našeha su bacili su među azilante, kliconoše, švercere i obične prevarante. Njegova se Odiseja, lutavši po deželi, Janeza tragično završila. Sa druge strane, Šengenskog kaveza, Šengenskog kaveza. Problem yes and problem no. Mister, I must go. Problem yes and problem no. Sorry mister, I must go. Problem yes, problem no. Sorry mister, I must go. I am going to Brazil. It's good country for Brazil. Spoštovani publikum, ker nimamo denarja, da bi vozili druge goste, najdemo goste kar med našimi člani. Navzven bel, znotraj povsem črn, črne ima tudi vse organe. Ajriman, Rogaška Slatina. All right. It's been 3 years since I'm knocking on your door, yeah, and I still can knock some more. Ooh, girl, is it visible? I wanna know now, why to knock some more? You see, in life I know there's lot of graveyard, but your love is my relief. Tears in my eyes,
free again. Oh, Mr. Policeman, set him free. Oh yeah. Free Hassan, set him free again, I say. Oh, Mr. Policeman, set him free. Free, free. Hassan is a good man. Come on. Rista is a good man. Set him free. Free to live. Yes, brother, go. Sorry, mister, I must go. I am going to Brazil. It's good country for asile. Problem, yes, problem, no. Sorry, mister, I must go. I am going to Brazil. It's good country for asile. Problem, yes, problem, no. Sorry, mister, I must go. I am going to Brazil. It's good country for asile. Yes, problem, no problem, no. Yes, problem, no problem, yes, problem, no problem, no. Yes, problem, no problem, yes, problem, no problem, no. Yes, problem, no problem, yes, problem, no problem, no. Yes, problem, no problem, yes, problem, no problem, no. Yes, problem, no problem, yes, problem, no problem, no. Yes, problem, no problem, yes, problem. Hvala lepa. Vanja, kdo je bil ta Hasan? Hasan Če se je ne bil iz motim, azila. in ti si Hasan, delal Hasan, nekaj ne vem, časa, je to- res, A? da si nekaj časa delal v azilnem domu v Ljubljani, Prisilno, ja. prisilno seveda, in si tam spoznal Hasana. Drži? Ja, in on je postal moj najboljši prijatelj tam. Kje je končal? Končal je pa na brazilski Copacabani, srevajoč koktejle. Se pravi, njemu je že vse jasno. Njemu je bilo že vse jasno. On je šel iz Irana preko dežele Janezov, kjer so ga zaprli v šengensko kletko in se pravi, potem se je nekako izmuznil in šel v Kanado in iz Kanade do Copacabane. Happy end. En aplavz zanj, on je vedel. Fantje, ki ima Vanja rad crowdsurfing oziroma skok na množice. A dela to? Dobro si povedal po slovensko, če ne sploh ne ve, kaj je to. Vse se mi je zdelo. Če rad surfa po množici. Ker smo namreč prejle smo imeli band pred vami, je uporabljal tole glasbeno metodiko in zato sumim, da so naši gostje danes dlje od odra. Vas še enkrat vabim, da pridete bliže, ker Vanja ne bo skakal po vas. Je res, da ne Ne, boš? jaz nisem ko Buda iz Elvisov. Ne. Nisi, ne? Ne. Ma lahko Elvisom bo, da si prvo vrže v blazinu in potem skoči gor. Točno tako. To znam tudi jaz. Pridite bliže, prosim. Ne, kar ostanite tam. Sem vedel, veste kaj, Imam pa fobije razne, tako da... v tem bendu ni Šala, demokracije. Vanja vodi vse. Drži? Ti si diktator tega benda. Tako me predstavljajo v javnosti, da me hoče čim bolj očrniti. In njegovo sliko imate na steni, ali kako? Se jo moramo imeti. Oziroma vse povemo, da Trikrat imamo, na teden pride v kontrolo. veš, da moraš imeti to. Đorđe celo briše prah z nje. Res? Točno to. Kaj boste naredili, ko bo konec demokracije in kapitalizma in bo antiglobalistično gibanje pase? To, kar si zdaj povedal, je raj. Ne? Tako, ko gredo verni v raj, tako bomo šli tudi mi v nek tak naš raj. Ne? Bomo ko Hasan pili koktelje na Copacabani. Ja. Okay. Ali pa na dobu. Zaklonišče prepeva na valu Radia Koper in na radiokoper.si. Aplavz za zaklonišče prepeva! Niki je opet tu.
maloj stanici silazi s voza, zima je. Jutro je ko ledena britva, reže kost, a njoj drhti korak. Osvrnem okolo, nikog nema, niko je ne čeka. Stigla je samo vest, mekana ko sneg. Pala na krovove njihovih zlatnih kuća. Nik je opet tu. Au. Nik je opet tu. Na maloj stanici silazi s voza, zima je. Jutro je ko ledena britva, reže kosti, a njoj drhti korak. Osvrnem okolo, niko nema, niko ne čeka. Stigla je samo vest, mekana ko sneg. Pale na krovove njihovih zlatnih kuća. Niki, još ne pomirišeš, a ovdje palje se stran. Niki, ako ništa ne prodaješ, ne vraćaj mi se u grad. Možeš da plačeš nas a glas, noć je duva, ne traži spas. Nik je opet tu. Au. Nik je opet tu. Sve je u ledu, ledeno i cveće na prozorima. Odavno su ptice selice odletele na jug. Noć dolazi ko pčela, čutke kao slutnja, kao dug. Zna da miso ne spava, da miso je nož, ledena britva koja reže, reže. Niki, još ne pomirišeš, a ovdje palja se stran. Niki, ako ništa ne prodaješ, ne vraćaj mi se u grad. Možeš da urlaš nas a glas, noć je duva, ne traži spas. Svira radio. Svira radio na maloj stanici. Taraparara, 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 taraparara. Nik je opet tu. Nik je opet tu. Na maloj stanici. Nik je opet tu. Jutro ko ledena britva, reže kosti. Nik je opet tu. Sve je u ledu i cveće na prozorima. Nik je opet tu. Jutro ko ledena britva, reže kosti. Nik je opet tu. Na maloj stanici. Nik je opet tu. Hvala. Zdaj gremo pa en full star komad iz naše prve plošče, ki smo ga pa malo predrugačili. Mislim, ga igramo vsako toliko v bolj mirni varianti, taki luridovski. Ja. Smo pa danes to pripravili, zato ker smo mislili, da bomo v enem drugem studiu. Ampak nič ne de, zbog jedne divne plave žene. Ovo je luda pesma koju ću da pevam, probudit
Sematori, neću odmah da se predam. Nije tužba lica kao i sve druge, koje su napisane zbog su više tuge. Sutrašnji dan će da promeni sve, požuda je u mome srcu opet. Vino nije više lek za izbjegavanje tužnog lica i pilula za spavanje, jer svaki dan ću lupati, a ti ćeš samo čutati. Sa tim pričama očajno sam do sada zbog jedne žene, pa znam jer pišem to svaki dan samo zbog jedne žene. Neću valjda da se ponosim sa robom, nisam bio u vojsci, ali dobro pucam. Ako je nužno, dobro ja i tucam. Ovi stihovi sa neba su pali, neko hoće sa mnom da se šali. Pobednik nisam, moram da vam priznam, ja uvek grešim i sve to dobro znam, jer svaki dan ću lupati, a ti ćeš samo čutati. Ajde! Jer svaki dan ću lupati, a ti ćeš samo čutati. Sa tim pričama očajno sam do sada zbog jedne žene, pa znam jer pišem to svaki dan samo zbog jedne žene. Sa tim pričama očajno sam do sada zbog jedne žene, pa znam jer pišem to svaki dan uvek zbog jedne žene. Standing on the corner, a suitcase in my hand. Jackson's cold, say Jenny's in a vest, and me honey on a rock and roll band. Sweet Jane, sweet Jane, sweet Jane, sweet Jane, sweet Jane, oh my sweet Jane, sweet Jane, oh my baby sweet Jane, sweet Jane, Jane, she's a girl, sweet Jane, sweet Jane. Slatka Jana. Zbog jedne žene iz leta 98 nazaj v 2014. Zdi se, kot da zaklonišče prepeva ne potujejo v času. Okay, produkcijsko ste vedno boljši, ampak vsebinsko prava Vedno preverjena. slabši. Ni res, ni res. A so vedno slabši? Jasno, da ne. Preverjena formula, vi ste kot golf. Sistem pali vozi. Drži? Kako, ker nisem slišal, kaj kot? Da ste kot golf. Golf je taka golf? preverjena varijanta. Ja, golf je, veš. Mi ne igramo golfa in ne vozimo jaguarjev. Okay. Zaklonišče prepeva, vdaj Radio Live. Dajmo en aplavz za nje. Vanja, včeraj sem gledal cel kup vaših videospotov, vsak ima svojo sporočilnost.
z Venom Jemeršičem sodelujete na vsakem koraku, je on vaš 6., 7., 8. član benda. A to, da ima sporočilno, si hotel povedati, da vsak nekaj pove. Da vsak, ja, to je ta demokracija v bendu. Vsak, ne vem, če ste videli njihove spote, vsak nekaj pove in je to to. Aha. Ven Jemršič je nas 6. čut. A to je to. Ampak ne, resno, vsak video spot ima tako. Zgodbo, sporočilnost, rep in glavo. Ja, dobro, to pomeni, da imajo že naši komadi rep in glavo. Okay. Te njegove, mislim, on je zmeri vizualiziral te naše komade, ne, začenši z Žitjem Miče Moričija, takrat 99. In seveda nas je dobro poštekal, ampak mu ni bilo potem niti težko, ne, ker itak so bile vse te naše pesmi, so bile že take kratke zgodbice. Ne. Tako da on je samo sledil tekstu, je pa seveda, mislim, da nihče drug ne bi mogel tako dobro slediti tem našim tekstom, kot pa je to storil on. Tako da mislim, da je tudi ena velika zasluga njegova, oziroma njegovi videospoti, da smo danes to, kar smo. No. 20 let imate za sabo, pisalo se je leto 94, osamosvojili smo se, vsi so mislili, da smo šli korak naprej. Čak, kdaj je to? 94. Ok, mi 91, ampak vi ste nastali 94, to je jasno. Hotel sem povedati to, da glasajte za nas, mi jedini smo spas, in celo cenzurirali so vas na RTV-ju. To moč vprašati, so to tvoji? Ne, niso, jaz ne vem nič o tem. Jaz ne vem nič o tem. Ja, vi niste nacionalni radio. Ampak zelo... Ja, pač nekaterim ljudem so se takrat osebe in njihove, ki nastopajo v spotu in njihove kretnje, pač zdele podobne nekim osebam in kretnjam iz našega političnega prostora, ne? Čeprav smo mi v bistvu aludirali na neko državo in njegovega predsednika, ki ne moramo iti direktno k njim, ampak je še ena država vmes, ali pa dve. Odvisno, s kje greš. To je bil Slobodan Milošević. Vse sem razumel s prve. Ok. Vem, da si ti razumel, ma zaradi njih sem povedal. Ma tudi oni so razumeli. Oni so modro tiho, oni so kot riba. Riba vse ve, veš to, da riba vse ve, zato je tiho. No, oni so riba naše radijske oddaje. Zaklonišče pripeva! Mogoče. Evo ga, največji antidemokrat zopet na odru. Mogoče boste tudi vi v Kopru, oziroma mogoče kdaj, ko bomo prišli v Koper, se bomo tudi mi lahko pomolili našemu Bogu. Selam alejkum. Štir. Čuvaju nas NATO armije, od Al-Kaide od same Sadama i džamije. Ale, 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 Slovenija, auf Wiedersehen Balkan. Selam aleikum, ale, 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 Slovenija, ein Land, ein Volk, eine reine Religion. Como Braminovi, čiste kucni vrag, niko bivše brace, da više nije drag. Smradove sateramo iz naše avlije, dosta je bratije i bivše Jugoslavije. Ale, 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 Slovenija, auf Wiedersehen Balkan. Selam aleikum, ale, 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 Slovenija, es ist Zeit, werfen wir aus der Maus. Ale, ale, Slovenija, auf Wiedersehen Balkan. Selam aleikum, ale, 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 Slovenija, ein Land, ein Volk, eine reine Religion. Ale, 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 Slovenija, auf Wiedersehen Balkan. Selam
Alaikum salam. Dajmo eno bolj na živo, bolj na noro in bolj na poskok. Na vrsti je Kazačok. Раз, два, три. Kad ljudi loše misle meni, nazivam ih obični kreteni, ne slušam ih nimalo i kažem nek pilu majku jebu svojoj ženi. A kad tako misle meni bliski, niz grlo zažumori štima viski, u podocima curi kad je molim da se vrati ona koju volim. Postavljena mi je dijagnoza, doktor kaže ljubavna viroza, za tebe druže nema leka, ne drži ga ni jedna apoteka. Kažu da sam pokvoren u duši i ponos moj je golema tegoba, a hajde ko hoće neka puši zbog toga. I svašta ću sve do groba. Spoštovani publikum, vi vsi poznate samo Moričijeve revolucionarne eskapade. Ne veste pa, da se v njem skriva tudi nežna plat. On namreč v povratku, po vsakem revolucionarnem pohodu, gre najprej v Italijo, natančneje v San Remo, in tam razkrije svojo nežno plat, ki jo bo danes delil tudi z vami. Moriči, lepo prosim, Mičo Moričone. Vai maestro. Mettetemi nella scuola d'amore, perché per lei mi sanguina il cuore. Iscrivetemi nella scuola d'amore, senza l'amore si muore. Mettetemi nella scuola d'amore, perché per lei mi sanguina il cuore. Mettetemi nella scuola d'amore, perché per Grazie. Раз, два, три! Hej, 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 hurra! Tomaž Rožanc.
povej, Vanja, povej. Nekaj si začel. Ne, hotel sem reči, da po koncu daje. Pa zato je voditelj tu. Ni. Zaklonišče prepeva v različnih izotopih, tale je bil najbolj romantičen. To sem tekmoval na Sanremu skupaj s Toto Cotunjom, samo pa je bila ministra za Evropsko unijo, pa je zmagal in sjeme. Ne? Se mi je zdelo. Ja. Se mi To je samo zdelo. zaradi Evropske unije, drugače bi jaz zmagal. Sem dobil pa nekaj denarja. Ne? To je bistvo. Vse veš, kako se to dela. Oni vedo. Več kot Toto. Oni vedo. Toto je dobil evropsko državljanstvo, jaz sem dobil pa denar. Še dobro, da ti ni pri Tež 6 zraven. Vanja, kaj vsi koncerti Sem. gredo... Kako? Sem. A, si tudi tam zraven. Vsi koncerti gredo tako hitro mimo? Ne. Eni bolj hitro, eni bolj manj hitro. Odvisno, koliko časa nam daje in koliko nam plačajo, ne, predvsem. Torej bo kmalu konec, ali kako? Malo denarja, malo muzike. Kmalu bo 10, tole so bili Zaklonišče prepeva. Še en aplavz zanje, 20 let imajo. In še vedno so mladi. In lepi. Hvala. Poslednje mi je sploh všeč, ko mi reče moški. Oddajo Radio Živež so pripravili radijski čarovniki Radia Koper, tonski mojster Drago Hrvatin, producentka Ksenja Kos, tehnika v studiu Mitja Maršič, Samuel Simonovič. Hvala tudi Darku in ekipi televizije Koper, Alanu, da nas je fotkovno ovekovečil, Sebastianu in Miti, da sta sliko potiskala v internete. Hvala Niti za pomoč. To je bila ekipa Radio Koper, Radio Live se za danes poslavlja. Zaklonišče prepeva bodo zaključili tale večer. Aplavz zanje! To je v slovenščini in v tem dialektu je zato, ker to je zelo daleč nazaj bil napisan ta tekst leta 1993, ko sem jaz in tudi Moriči sva prišli v Ljubljano in iz Gorice in se s tem ljubljanskim dialektom nisva znala spopasti, ne, zato določeni izrazi, break, skenslati, kruzati, s karom in takrat, to so bile takrat novo rek je bil. Skladba pa čist punk. Čisto vedo, ko včer sem bil na plan, pa bo spet v redu, slitarca v novi dan. Stari, to je sofer, ko ga piješ vsako noč, spet ni še liter, daj mi da zdaj novo moč. Slitarca v novi dan, slitarca v novi dan. Sem bil kar gibel, Kraftafa mi je zmanjkval, časov na kud rekel, da smo novi val. Slitarca v novi dan, slitarca v novi dan, slitarca v novi dan, slitarca čez pan. Hvala lepa. To je taki buldožerovski komad, to Slovenjak punk. Ne?
Ma mi, ker smo že stari, zdaj, ki je konc oddaje, se lahko zabavamo. Zdaj nas noben več ne snema. Zdaj nas nemaste več, ne? Šefe, daj malo monitor klaviature, A smo lahko bolj politično neko, zdaj nas nemate več, ne? da smo lahko bolj nekorektni, ne? Fuck the system. Vse je snemano, ekipa, vse je posneto. Veste, Oh. da ste ujeli radijski dnevnik, oziroma večerni radijski dnevnik. Točni ste bili v nulo. A misliš, zdaj so poročila začela? Ja, zdaj so poročila. Dobro, nas slišijo tudi To v ste zaporu. trenirali, zagotovo ste trenirali, ne? Normalno. Točnost je lepa čednost. Tako velja, ne? Lej, A si želimo še? Že ko smo tle, ne? Da ne bo izpadlo, da smo zdaj neki taki punk, ker smo v takih letih, da se ne spodobi, bomo rajši zaključili z enim komadom, takim sentišom bolj, no? Bolj počasnim. Nežen, če imate ljubljeno osebo zraven sebe, ga, jo stisnite. Samo opozarjam, da je vseeno ena kletvica v komadu. Čeprav je nežen, sej kletvica zna biti Nežna kletvica, ne? Ajde, maestro, ajri. Zaklonišče prepeva! Maštam tuđoj priče o savršenoj ljubavi, dok sedim kafani i čekam da me cuga proslavi. Senkama priča šta sam sve u životu prošao. Kako sam bez vode pustinju prevalio i kako se u oluji umalo udavio. Tražio dugo, ali nikad nisam našao. Prokleta je duša slovenska, svaki dan po pički dobija, al pesma ostaje kafanska. Prokleta je duša slovenska, svaki dan po pički dobija, al pesma ostaje kafanska. U sobi od tuge pravi nauku, dok čuvam glasi tvoje kose na mome jazduku. I da sam hrabar sebi bi za tren presudio. Duša istoka su Meka i Medina, al moja je vera samo u tebi jedina. A tebe nema i nikad ne bih se probudio. Prokleta je duša slovenska, svaki dan po pički dobija, al pesma ostaje kafanska.
Hvala lepa, da ste prišli. Lepo je bilo. Po pički dobija duša slovanska, res je in vedno bo. Hvala lepa, še enkrat, lahko noč.